खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं सानसुमा बर'आ मोनसे दुखु गोनां खौरां कलाइगावनि सासे फरायसाया बाक्सा जिल्ला नावकाटानि सासे फरायसुलिजों मोजां मोननाया गोबां बोसोर जाबायमोन नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थि जाना हौवासाया 8 जुलाइ खालि जिउ फोजोबना लायो आरो हिनजावसाया 15 जुलाइ खालि जिउ फोजोबना लायो मोनसे मोजां मोनज्लायनायनि दुखु गोनां खौरां टंला स्मार्ट सिटी फेसबुक पेजनि सायाव एफआईआर होगोन हिनजावसानि भिडिअखौ मोखां खोबाब्लासिनो भिडिअ हगारनायनि अजद मोजां मोनज्लायनायाव अननाय बोराबनाय दुखु दाहा थायो थेवब्लाबो थार मोजां मोननाया अराय गोथार मोजां मोननायाव धोनि निखावरि खाना बेंगा धोरोम हारि बोरोन नाया बिदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटानि 2 नं जलथिंपार गामिनि उदांस्रि बर'आ कलाइगावनि तन्मयज्योति दासखौ गोबां बोसोरनिफ्राय मोजां मोनबोदोंमोन नाथाय माबा मोनसे खोथाखौ लाना बियो हौवासाजों एसे नांज्लायदोंमोन होनना फोरमायदोंमोन आरो नांज्लायनायाव मबाइलखौ बन्द खालामना लायो हौवासाया बेनि उन सानखालि 8 जुलाइ खालि फुङावनो सासे लोगोखौ लाना हौवासानि न'आव थांना नुहैबाय हौवासाया जिउ फोजोबना लानायखौ जोबोर होंगो दोंगो जाबाय बे जायगायाव गोबां मानसि थुबुर जादों खौरांगिरिफोरा फैना बायदिसिना सोंलु खालामदों बियो गोबां दुखुयै गाबै गाबै फिननाय होलांदों खौरां बिजोङाव ओंखारबाय रादाबा टंला स्मार्ट सिटी मुंनि मोनसे फेसबुक पेजआ हिनजावसानि भिडिअखौ जेबो मोखां खोबाब्लासिनो फोसावबाय जायखौ हिनजावसाया सहायनो हायाखैमोन गोबां मानसिफोरा हिनजावसाखौ गाज्रि होनना सोंखारिदों जायखौ बियो सहायनो हायाखै फारसेथिं मोजां मोननाय सेंग्रा गोमा जानायनि दुखु गुबुन फारसेथिं फेसबुकआव भिडिअ होनायखौ लाना दुखु जेबो राहा मोनैनि 15 जुलाइ खालि हिनजावसाया जिउ फोजोबना लायो दायो टंला स्मार्ट सिटी फेसबुक पेजनि सायाव एफआईआर होनाय जागोन होनना खौरांगिरिनो फोरमायदों অতি দুখৰ বিষয় যোৱা 15 জুলাই তাৰিখে মোৰ ভণ্টি সুইচাইড কৰিছে আৰু আমি জনামতে মোৰ ভণ্টিয়ে আমাক কৈছিলে যে যোৱা 8 তাৰিখে কালাইগাঁৱত এজন ল'ৰা সুইচাইড হৈ মৰিছিলে আৰু ভণ্টি কোৱা মতে আমি গম পাইছিলোঁ যে এই ল'ৰাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে কিন্তু সেই ল'ৰাজন কিয় মৰিছে বা কিয় আত্মহত্যা কৰিলে এইখিনি আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু ভণ্টিয়ে এটা কথা কৈছে যে সিহঁতৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক লৈ অকণমান কাজিয়া হৈছিলে বুলি এতিয়া মূল কথাটো হ'ল আমাৰ মাজত আমাৰ ভণ্টি নাই আমাক এৰি গ'ল আৰু আমি ভাবিছোঁ আৰু ভণ্টিৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে টংলা স্মাৰ্ট সিটিয়ে যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে ফেচবুকত সেই ভিডিঅ'টো তাৰমানে মোৰ ভণ্টিক বহুত আঘাত দিছিলে দুখ দিছিলে তাই মোক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে এটলিষ্ট মোৰ মুখখন ঢাকিব লাগিছিলে বা ব্লাৰ কৰিব লাগিছিলে আৰু যিটো ফটো দিছে সেই ফটোবিলাক চাই তাই মনত বহুত দুখ পাইছিলে আমাক বহুত বাৰে বাৰে মানে এইখিনি কথাটো কৈছিলে আমি বহুত বুজাইছোঁ যেহেতু তাই পঢ়া শুনা এজন ছোৱালী আছিলে তাই BSc নাৰ্ছিং কৰি আছিলে লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে
আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো টংলা স্মাৰ্ট চিটি ফেচবুক পেজে যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে মোৰ ভণ্টিক বহুত আঘাত পেলাইছিলে বহুত দুখ দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ডিপ্ৰেশ্যনত থাকি আজি মোৰ ভণ্টি ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে আৰু বহুত কেইজনে বহুত বেয়াকৈ কমেণ্টছবিলাক দিছিলে আৰু সেইবিলাক কমেণ্টছ সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু এইখিনি কথাটো লৈ আমি আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি অলৰেডি এডভকেটৰ লগত লিংকত আছোঁ অলৰেডি কথা পাতিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ ভণ্টি ন্যায় পাব লাগে এইখিনি ন্যায় আমি পাব বুলি আশা কৰিছোঁ